manti diag sarday ngagundoy dita ayan awan ngatang gungunan ay kasyapay anyat pamuspusat tapno inna may liwliwang to'y ayan ngatan patay di makaitin panakalipan subuken ka dini ayan itantajak pa'y matay bareng tapusong ay ayan nagtupay ngem no saan tulaengen anyan tukad pay bumabaat tukanen ngasililiday subuken ka dini ayan itantajak pa'y matay bareng tapusong ay ayang naktupay ngem no saan tulaengen anyan tukar